Iyi ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru rya Akadomo.com cyandikira imbere ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru yasohotse tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu 2024, bayiha umutwe ugira uti ikirego cy'umuryango wa Rwigara ku igurishwa ry'inzu yabo cyateshejwe agaciro. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ikirego cy'umuryango wa Sina Paul Rwigara cyasabaga guhagarika no gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mutungo wabo kubera umwenda bari baberemo banki. Uyu mutungo ugizwe n'inyubako wagurishijwe mu cyamunara tariki 26 Mata 2024 ugurwa n'ikigo Sunbelt Textile Rwanda Limited nyuma yo gutanga miliyari 1 na miliyoni zirenga 116 n'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu cyemezo cye yafashe yavuze ko umugore Rwigara Adeline Mukangemanyi Rwigara nta nyungu agifite muri uru rubanza kuko cyamunara yamaze kuba. Umunyamategeko Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Pierre Ruberwa bari bahagarariye umuryango wa Sina Paul Rwigara bareze basaba guhagarikisha cyamunara no kwitesha agaciro. Babwira urukiko ko umuhesha w'inkiko yayikoresheje mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse ngo yakozwe nyir'umutungo Adeline Rwigara atari mu gihugu cy'u Rwanda. Abo banyamategeko bavugaga ko banki y'ubucuruzi ya Equity Bank yasabaga kugurisha umutungo wo kwa Rwigara n'amasezerano y'umwenda yagiranye n'uruganda rw'itabi rwa Rwigara ruzwi nka Premier Tobacco Limited. Ku rundi ruhande ariko umuhesha w'inkiko Maître Habimana Vedaste uhagarariwe n'umunyamategeko Henry Pierre Munyengabe yatanze itizi yo kutakira iki kirego. Yavuze ko Mukangemanyi Rwigara nta burenganzira gifite kuri cyamunara kuko yari yarangije gukorwa. Urukiko rushingiye ku mategeko arebana no guhagarikisha ndetse no gutesha agaciro cyamunara rwasobanuye ko umuntu wese ubifitemo inyungu ashobora gusaba kwihagarikisha igihe iri gukorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Rwavuze ko umucamanza aca urubanza ku kirego yaregewe. Urukiko rwasobanuye ko nta muburanyi ushobora guhindura ikiburanwa ababuranyi batabyemeranyijweho, bityo ko ikirego cyatanzwe na Mukangemanyi Rwigara gisaba guhagarikisha cyamunara atari uguhindura ngo asabe gutesha agaciro cyamunara itari yakabayeho. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yahise agaragaza ko nta nyungu Mukangemanyi Rwigara agifite yo guhagarikisha cyamunara kuko yarangije kuba. Yavuze ko inzitizi y'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana ifite ishingiro kandi ko ikirego cyo kwa Rwigara kitakiwe ngo gisuzumwe mu ngingo zacyo zose. Yibukije ko Mukangemanyi Adeline Rwigara ashobora gutanga ikindi kirego gisaba gutesha agaciro cyamunara aho kuyihagarikisha nk'uko byari bimeze mbere. Cyamunara yakoze hishyurwa umwenda wa miliyoni 349 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyahoze ari banki y'ubucuruzi ya Koje Bank ivuga ko abo kwa Rwigara bari bayibereyemo. Ni mu rubanza batsinzwemo muri 2021 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Uwo mwenda ukomoka ku nguzanyo Rwigara yatse muri 2014 atarapfa. Ibanki ya Koje Bank nyakwigendera Rwigara n'umwe mu banyemari bari bakomeye cyane bayishinze kugeza ubu yamaze kugurwa na Equity Bank. Abanyamategeko bunganira umuryango wa Rwigara bagaragaje ko bashobora gutanga ikirego gisiba gutesha agaciro cyamunara nyuma yo kubyumvikanaho n'umukiriya wabo. Ubusanzwe ikirego cyo gutesha agaciro cyamunara yakozwe gitangwa mu gihe kitarenze iminsi 15 uhereye ku munsi cyamunara yabereyeho nk'uko icyo gihe byagiye bigarukwaho. Mu yandi makuru ari kugenda avugwa cyane mu Rwanda, guverinoma y'u Rwanda n'iya Misiri byasinye amasezerano yo gukuranaho visa ku baturage b'impande zombi bajya muri bihugu. Aya masezerano yashyiriweho umukono muri New York, Leta Zunze Amerika tariki 28/2025. Ubutumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda bagaragaza ko amasezerano yasinywe na ba minisitiri ku mpande zombi bari mu nteko rusange ya Loni ya 80. Ni nyuma y'uko ku itariki 23/2025 Perezida Kagame yagira uruzinduko rw'akazi mu Misiri agirana ibiganiro na mugenzi we Abdel Fattah el-Sisi, bisiga hasinywa amasezerano arimo ayo guteza imbere ishoramari hagati y'impande zombi, imicungire y'amazi, guhana ubutaka ku mpande zombi no guteza imbere imijyi n'imiturire. U Rwanda na Misiri kandi muri Kanama 2024 byasinye amasezerano mu nzego zitandukanye zirimo ubuzima, ubwikorezi, ubucuruzi n'andi yasinywe kuri uwa 12 Kanama 2024. U Rwanda rusanzwe rwarakuyeho kwaka viza abanyafrika bose bashaka kurwinjiramo hagamijwe guteza imbere ubuhahirane ndetse no koroshya ingendo ku mugabane wa Afurika. Ibihugu byombi kandi bifitanye amasezerano atandukanye mu nzego zirimo tekinike, iterambere ry'inganda n'ubucuruzi, ubuhinzi, uburezi, urubyiruko, ubuzima, butwerana mu bya gisirikare n'ibindi. Muri 2017 Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi yasuye u Rwanda mu ruzinduko rwari rugamije gutsura umubano w'ibihugu byombi. U Rwanda na Misiri kandi bihurira mu isoko rusange rihuza ibihugu byo mu burasirazuba no mu majyepfo ya Afurika COMESA, ryemera ibihugu birigize koroherezanya ibicuruzwa nta misoro.
ubutwererane bw'u Rwanda na Misiri nubwo igihe kirekire kuko icyo gihugu gifite ambasade yacyo i Kigali kuva mwaka w'1976 mu gihe y'u Rwanda i Cairo yongeye gufungurwa muri Werurwe na 2015. U Rwanda kandi rwasinye amasezerano yo gufatanya mu byerekeye ingendo z'indege azwi nka Bilateral Air Service Agreement BASA ndetse na Trinidad et Tobago nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho. Hanyuma reka tukiri mu makuru avugwa ku bijyanye n'ubutabera akambabwire ko umutangabuhamya wahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi n'urukiko rwa Gacaca rwa Mukura na Tumba muri Butare yemeje ko yayikoranye na Dr Munyemana Sostene aramushinja gushaka abinjizwa mu nterahamwe. Uyu mutangabuhamya yabigarutse ubwo yatangaga ubuhamya mu rukiko mu rubanza rwa Dr Munyemana Sostene yajuriyemo igihano cy'igifungo cy'imyaka 24 yakatiwe n'urukiko rwa Rwanda mu Faransa. Yavuze ko Dr Munyemana yagize uruhare rukomeye mu bitero bitandukanye birimo ibyabereye muri Butare kandi ko yanashishikarije interahamwe kwica abatutsi. Ati Sostene Munyemana niwe wayoboraga inama yakoranaga na bagenzi be, inama zaje kuvamo ibikorwa bya jenoside. Dr Munyemana yagize uruhare mu bitero bitandukanye birimo n'ibyabereye mu mujyi wa Butare. Yashishikarije interahamwe kwica abatutsi. Ibyo nibyo nzi kuri we. Uyu mutangabuhamya wahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi akanakatirwa igifungo cya burundu yemerera urukiko ko yari mu nterahamwe. Asobanuye ko ubwo FPR yatangizaga urugamba rwo kubora igihugu, abayobozi barimo na Dr Munyemana Sostene bashakaga abantu bagomba kwinjizwa mu nterahamwe. Perezida w'inteko iburanisha urubanza yabaje umutangabuhamya niba ibyo avuga byo kuba Dr Munyemana yari mu bashaka abinjizwa mu nterahamwe abihagazeho kuko yari ku nshuro ya mbere abivuze kandi yarabajijwe muri 2011. Ashimangira ko abizi neza. Ati ndabizi neza, icyo nakongeraho nuko icyo gihe nasubizaga ibibazo nabajijwe gusa. Uyu mutangabuhamya kandi yavuze ko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi Dr Munyemana Sostene yitabiraga inama zitegura jenoside zirimo n'inama yabereye kwa Perezida Sindikubwabo Theodore. Aravuze ko yanitabiriye inama yakoranye na Gakwaya Venant yabereye ahazwi nko kwa Santerango aho basabiye abahutu kwivangura n'abatutsi. Yemeje ko iboneye n'amaso ye Dr Munyemana Sostene ari kumwe na mubyara we se Karemera Edouard wari perezida w'ishyaka rya PSD muri Butare. Yamubonanye na Karemera Simeo wayoboraga SODER, amubona n'abarundi bo mu ishyaka rya Frodebu bari mu nama itegura jenoside bari kumwe na Sindikubwabo, amubonana n'abarimo abasirikare, umucuruzi Gakwaya Venant wanakoze liste y'abatutsi b'abacuruzi bagombaga kwicwa, ndetse anamubonana na Munyenyezi Beatrice na Nyirabukwe Pauline Nyamasuko. Ku bijyanye no gukora kuri za bariyeri, umutangabuhamya yasobanuye ko yakoraga irondo rya nijoro mu gihe Munyemana we yari umuyobozi wakoraga igenzura ko abari kuri za bariyeri bakora neza. Abajijwe kubivuga ko bariyeri zari zarashyizweho hagamijwe gucunga umutekano, yabihakanye avuga ko zashyizweho hagamijwe kubuza abatutsi bashakaga kujya guhungira mu Burundi. Ati none niba izo bariyeri zitari zigamije kwica abatutsi, kubera iki twatangiye gutwika inzu zabo? Kuri bariyeri twagombaga gusaba indangamuntu y'umututsi, nyuma tukabajyana hirya gato ya bariyeri, bamara kuba benshi tukabica. Yavuze ko yiboneye Dr Munyemana Sostene yica abantu n'imbwa y'uwitwa Deo akoresheje imbunda yo mu bwoko bwa pistol. Yashimangiye ko Dr Munyemana Sostene yari mu bitero bimwe na bimwe, ndetse ko bafatanyije gukora jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1990.